Also, for higher attention TV, so more Aquaba fan browse to subscribe, follow, like, comment, and also share. Mamika was second University Foundation, and as my son media as some more attention TV. So, as I'm back up and there trendy, and as we create, come here, question trendy pa. Ghana memo hasenina evangelism apata. What's the watches ka wana sorry them a big no more so we call ya scam alert ebe mo wakopimu a post for akachinene Kumchacha and so ed in reaction and abeto dwayenko nenkotie Kumchacha reaction emba dia mame Agradaa ayenkrofo kroimunie se wakogina TV so onyame asira no eto anu nso besira na asori mawo awutie na chirichi ne benchembra wo mu koduru ya sikana yesira so a wo beche no wodi besi anim ho de kire wo mu afi fase ebra bagibi nansei yesi papa ni din ene wo fra dwuma no mo kafo bi abafra mu seye dwuma no baby a wotie de mambia ye ne de ekoso ya menye wadwene wo ho nyame dwuma bi pretty fina na yesu baye no ebe prominent yawo aso patrofo ebinom eni adifo atrofo ebinom eni evangelist fo atrofo ebinom a owa be wure mu a fitwina so no ewu musa wo kan Jude chapter 1 verse 4 Jude 1:4 say ebi ewi awo e di aba adwuma na ye yinim ebi adwuma na ye ebi ewi awo abam and now can 2 Corinthians chapter 11 13 to 14 Paul say ya won krofobia wa ya asomafo atorofo and oye enyumayefo na adafo a ebi tumi edano wo eye te se Kristo na asoma wo na wudi 14 na 2 Corinthians 11:14 na Paul say nya wanwa Satan put me down na ho han befo etumi ye niema bebre it is an after bi so yes enya de kase ye be wie won se ye nyuma etie it no tetemo family ade e be punu ne nyina no nipa wa ma woni anawa obi be 1 ebe yo 2 no bi 2 ayo 3 ebi edi ebi kura asofo ni bi bone asofo bone ni bi ni ebi fo bone ni bi etumi jale nkorofo yele ejali ema Bible mo no maintain celebration so Kumchacha mesua Bible pa no Bible quotation bi e tell say Peter ana Paul ko jale obi yele ewo nsuo ho ko jale obi yele wo epo ko jale wo ba e di anonte wo yele ko sra ni fo ne ba ho ni ade enso ne sabe edi won kwase afo ibi ene asofo won kwase afo ibi to be yes any maniema no sani eba ni nyina na be wure nyamduma ma stop Kumchacha meka say sabe gunya mi yeduma unfi it okay Romans chapter 2 verse 24 what ye bi munti asofo bani bi nti no wasenya nkopon gin ewo amana nyina mo Romans chapter 2 verse 24 it no sabe eni pabia be wure mu a won ni ya no nsu mo oban no ya na se nyame edwuma gu nyame edwuma no nfi o she Acts chapter 13 verse number 6 to 10 tetemune mu no Paul na no mo da so ne for papa bi by Yesu by Jesus no di Yesu go ami akon for sa o de da de nipa you know tetemune mu na no na ekoso enti enna no se adifo ni asopwo ni bi ebi abewuru da mu ye niam bi ense mfata enye ne na e ba be siri na yesi wutu okrafo na wutu mo no so sabe ye konya bi fia ni so enkwaje enti ni ye konya nkopon fie John chapter 3 verse 34 Bible said you nyankopon asoma no okenya nkopon asem ye konya bi fie because of enkwaje enfia e to da bia ya ne ni pedi wo so awo ye ni bre mu ni bre konya ko vi that's enye nyame asem ti na wo ko na adifufu bi ti na wo kwa uni pana nkata so wo problem e ti ni pana abawi ase the stamina
me ve se cars ya ba na su patura na Nigeria for eya won de man yan ubi gu ma wo ye na asoto no because who kwenya kupon bi na ukuta bi se me ko pese ya sa na deba Well, say, Kobani say, Mammy, Nan was Wasachra, never were by ya, and what be good so on the who was such that I may be Ponunya Sam, and then there was Uncle Yen, what's now what you never be so fat Babrum Pacasa. Dan Petro, a be babet, yes, you were trinkante. Yes, Dankasa so there may be a what triamba, Aden a muntimin kamami diana, one in a moa near Yasofwa, Mudumun say Gunuso, send Pope Nubishop Nina. Mr. Fury, Sunday, yes, you will walk correct at the door and to that after car will be cut a was sacra. Now will be Yamijuma and your bonnet. What's the name? Yetiopa, Metonka. Obi kasa wasakra no be yin nyamedwuma kanya bone Matthew chapter 9 yes number 37 Jesus say o twanyuma ne so ba nyuma yefo ne kure sa o twanyuma na yin nyamedwuma no eso enti nyuma yefo ne sa enti osofu kumchacha menko ameti wei menko ameti yin nyamedwuma sa na sofu obi a wo tie menko a enti yin nyamedwuma osofu kumchacha sabe metumi akenya me sama to aso abaye 1 year ma wo me kwa ma yale yesu ti enko nyina enyi bia fi na na so fuku chacha metumi akọ e bia so say bible say duma yefo if sakana so wo bible yi nyam duma ankanya bone obi ani problem no obi anso e be ka so wo si ni pa ne kwan oba ba yes yeah you funny chapter na na ti wo who say atia na ka wo trana ankaye mami Patricia mami Agradaa this say the braba osofu Kumchacha me de manu ato mu amaka bi edu ba bi na nkasa kwara no obetwa bone e ka tere me say enye me na metu ne so me wo futu obi a me fama de na me start tu ne fono sabe obefa aka wafa na yesi afutu so sakede nipa ade se nsohwe ezeme kwara de asem no enye me so fole wona me do na me pray atenkan someone anopay stations more than 5 madam ebuchume wo me pesa me kasa because sabe in previousan sabe tufo na tinefo wasi wa be dinatem wan kasa yensem akafa ho nye to ade bi ma wo na wa silence unti na asenka wo be kana asem biu ya me kana wan ti ase me se me koye program ewo mo na Gucci program so onia TV ana me dia futuo ma no so won to ne boas ni nyam djuma ya abotere en kakra ana wotie ye no se enyam na metu ne fo na me start tu ne fo no be fa ka wafa na me wa futuo bi ya me fo me futuo so ade ase sabe o voli o so obaye mi be di matam na boa sa obi ye mi ye di matam de sabe o ye ti kurum wado facha men previousan akasefo a won so che me kona se nkrofo di o matam sabe previousan owo a wo be di Ghana akonya a won ti akonya so ne president ne vice ne former president ne ahemfo nke akasefo kona se nkrofo cho wanda pa ndi atem di edie osofu Kumchacha odi matama ensehwe Kumchacha ana ekotene ne edibai na ha attention TV so makra